kızlarını gözlerge ümitlenip gülüşüler. Kızlar özlerden şaşılay yok, bunları kimsene bıtıradır. Büyüşe jigitleri bizim yokluğuna. Men bu yolusu bilasizmi? Sebebi birinciden men köpten tugulgana oňaýsyz ýygylyp, iki ayağımda bir yola sındırıp, 3 yarım bana otururga da yaramada yatıp durdum 3 yarım kişi gözüne qarap. Anamla sayıklarının öz başından çiğen kişimizi gine bile. Yakınlarıma, doğanlarıma, gayleme, kadirlerime bir zor rahmet. Hatta 550 şakırım aranı uzup 85 yaşında anime olacakta gelip bir ay boyuna özünden birisi anın gibi şey yasavçı kişi yok. Şeylerin yasap, özünün yaşlılık vakitlerin etimini iske alıp bizning kichkina shahrimizda qiziq hallarni, ağır chaqlarni esini alıp, men şolay ömür boyu qayta buzlaşıbız, söylashib o'tirgan vaqt bulmagan ekan. Aning bilan söylashmagan so'zlarimiz qolmadi. Mena shu to'g'onlarimning, do'stlarimning, yaqinlarimning, annemning shifalı so'zlari, tarbiyalari o'sha men tezgina oyoqqa bastım. Chunki menga kiminde 4 yıl toyaqsız yürüge yaramagan, yaramı giselerde bugün mene elhamdülillah şükür. Katalarda şolay bilgaç büyüşçiler bulmasa da dindi tatlar konsertti bigrekte beyleminde büyük yüzsüz Avrupa'nın jigiti üstüne sokar büyük belki senin yağınla gözün işe rahatların sındaşılır büyüşçiler de var yağınını mutlular. Kaniye ninde yanılıklarım var? Koştuğuna basınken İng rahatından mı, İng ağır hasretinden mi? Hasretinden başlayın dedi, nişek şeyle. Barısında işitip durarız beydi. Ansız şulaydı da Mına seferden gene yürüp qayttık hali bir zor seyahatler, gastrolleri biz dolayım alganda bir yaktan Sibir üçün uğuşlu buldu, ikinci yaktan nıq hasretli buldu, biz yaşaşa jirlap şarına tur kildi, benim anda abim yaşaydı. Bir tuğan abayım mı? Yok, bir tuğan şekilli biz birge östek, onlar yatim buldular, 5 bala etiyaniler alıp terbiyeledilerinde. Şamil abim, Mine 2 April'de onun 62 yaşı buldu. Nereden öyle nişek? Ol Qoşa alam diye bir güzel bizne götürdü. Niyagin şaharında yaşaydı. Ansan birine qoşa oturan adeti var idi. Niyaginga kelip jiterge 3 gün qala.
Sekine mine şulay больницага kirip gittim. Kantıman siski kalıp gittiler ana, komada yatıp. Şul tirederek bolurga turup bildim mene yazmıştım çip biz fennur men Abdulhay uzatıp kalırga turup bildi balaları kuluna morgdan tatishliga özümün tuğun yaklarga. Sen de konser bilen bargan eyin. Konsert bilen bargan kiliş mene şulay abıyna şulay uzatıp kalırga. Qanday wagtdan nişik çıgasın sahnege sen? Oh, Күз yaşarşamı nişik Күз uzulap? yaşaşa. Halkta Жылам, da- хания жыламайм деп өзүмө айтам, әмма менә жырлап торам, күзүмнән яшым агып тора, шунан шул яшны йотып торам. Халыкка да сөйләп аласыңмы? Әйтеп алам инде, ул бит кеше аңламый синең теге тик торганнан сәхнәдә җырлап җылап торганыңны. Ну, аннары беренче көннән соң более-менее кулга алдым үземне, әмма бик авыр. Менә әлегә кадәр минем йөрәгемнән қан тама, сүздә юк. Түш күрәсең икән алдан сен шулай бит. Әйе, булды. Һәр бер үлем алдыннан киткәннәр төшкә керә. Бу юлсы койнатам әти керде Шамил абыйның шулай булуына. Үлгәннән башлап. Кергәне юк иде 1 апрельдә, нәкъ 1 ел булды. Әтиемнең дә шул вакыт дөньяга күчүенә. Ул килеп керде төшкә. Менә шушындай әйберләр. Сискәне уянып китәсең инде бит. Уянам да нәрсә булды инде? Бар да яхшы бит дип. Ачуланам төшкә кергән кешене. Нигә кердең син миңа? Уянгач инде бу. Әйе, уянгач. Нигә син минем төшемә кердең? Бар да яхшы бит дип әйтеп. Шуннан күп тә үтми, менә шушының ниндидер бер хәбәр килеп төшә. Ну, аннары нәрсә дип әйтим? Әйе, күңелсез әйберләр турында бетерик. Тормыш барыбер дәвам итә. Үзенә ошаган ике здоровый шибәр җегете калды, Шамил абыйымның гаиләләре. Ниндидер бер юаныч булып тора инде. Шул тиклем ошаганнар алар. Болай, менә хәзер бүгенге көн турында сөйләшик әле. Бүген Менә инде әйе, бүген нәрсә? CMTV-ның премиясын алырга килдек. Әйе. Аллага шөкер. Шушунан иртә белән Мәскәүгә очабыз, татар җырына. Татар җырына. Әйе, иртәгә 9-да самолет. Шушындый тормыш сиңа ошыймы? Бик ныгышый. Самолетлар, кунакханәләр. Бик ошый. Ул бу инде минем стихиям дип әйтик, урысча әйткәндә. Субханалла, күз тимәсен. Бу минем тормышым, Аллага шөкер. Көндә ниндидер матур вакыйга, авырлыклары да булмый түгел була, әмма күңелле вакыйгалары шул авырлыкларны оныттыра, Аллага шөкер. Ни юкмы эстрадада әтиләр, яшьләр проблемасы, әти отцы и дети диләр бит инде. Рөтәм беләсеңме, мин башкалар өчен җавап бирә алмыйм. Миндә андый әйбер юк. Чөнки менә шушы сәхнә ул ничә метр бит инде. Шушы сәхнә бөтен халыкныкы һәм бөтен артистныкы. Күңелеңне ким тотып, бөтенебезгә дә урын җитә дип яшәргә кирәк. Бу сәфәр икенчедән инде мин үземнең турыда әйтәм. Минем урыным алынган, торыл. Хәния Фәрхинең менә шушында сәхнәгә салынган эзләре, урыны ниша дип әйтәләр бит урыслар. Мин үзем өчен тыныч. Инде мин кочагында теге күп йөреп, үзең әйттең дә шушындый тормыш ошыймы дип. Күпме ничә мең чакрымнар узылган, күпме ничә мең кешеләр алдында чыгыш ясалган, күпме диңгездә алкышлар кабул ителгән, чәчәкләр. Ну күңел һаман тили бит, күңел туймый бит ул, шулаймы? Кайчагында уйлап куям, йөресен инде Хания, хәзер яшәдем, хәтта менә начар сүз бу. Бүген үлсәм дә үкенмим дигән сүз бар бит. Кит инде, Алла сакласын. Әле 100гә хәле җырлап җиргә тиешсең, шулаймы? Аннары инде менә шушы балалар, оныклар, алар белән рәхәт вакытлар, сагынулы мизгелләр. Алар өчен алар белән яшәсе килә, әле Асумның бәбиләрен күрәсем килә. Jırımız iste kalsın, istenipte kalsın, dertle maktururtak jırımız. Kılgerşinler gibi gürleşip gel, yüreklerde atsın jılımız. Kılgerşinler gibi
turmuş yollarında Uldur әлі дионарма Кайғыларға нишік түзәйім Сірлерімні кімге сөйләйім Dünya bulğaç bula türlü xəller Vaqıtlıca bulsun ağar məller Şulay ütəydi ul bu turmuş Maqbul balam yaşarga tırır İsingdəmi siyinə istəlikdə Bulə gitkən idim ul yolu Barı күгәршін işiyi düşürsən də Bizi